na ne asante dia na koso wo abosokai Kosie masomu de efree aboso kan Happy Days Junction aha na ne ye the People's Forum adwumadie no ye de free de abrewo na nyama ahwefo ne etiefo amotie yem e wo adom 106.3 ene omo amohwe yen e wo adom TV nyina ache na ene People's Forum se ne obekire wa adwene ba bia wo enoma ahodo ekoso e wo ho a e wo se mpanyifo asote na mutumi bra wo sraben mu no mbehwe de ekoso na yetumi anya eho pumasebre no eno enenne yede abepie mu ha yedi adwumadie ne fefefe ede ama wo baby a yebekododo na eka ekwan asem adehye ati ha enso ekwan asem na ana adehye no so eka enti ene yase wei eye eniyade enye yefuyade enti wani boss wa no ehun situation on the ground se cars ni etwemu no mototokro no mu a wankasa obehu sania etie enti wuduru ha ekwan anka wase wode be 2 minutes etwa no traffic to me bo pace so na tese wodim ekwan no nyina enye yehunu sena company for ehwe se yebeye esanse ni ye overhead anase overpass kese pa enso ha beye busumi beye nsiani yehunu se sa project no nyina ade abroni beka se sa project no aso ntanya ade project no ekoso biom ama wona eninam ha ana wodi wa hyen fa ha no akwakoye nkoda na ede ama won ade hye enso a ete ha no so complaining ni nyina ne se ekwan no nyade a eye entiene ene ade hye ni ba betwetwe nkomo traffic lights ahodo e wa ha nyina traffic light ni nyina no anya ade a ba ko kura eye ho adwuma ba ko kura ni wa eye adwuma ha enti age se MTTD4 anase omo ye national service for ni aba begine mu a omo direct traffic ohwe kwan ya traffic e wa ha no nanka eye adwuma ne nso be afi ba ku ni sa traffic ni nyina asai na so mpanyifo ha ya bo ho ka twa mu ka se omo tumhwe se ade no ebetumi aye adwuma enti ye nsamre no ade se adi ehyen efa ha trotro taxi for enipa ahodo no na yene omo ebetwetwe nkomo ye bi so omo ne nam kwan so situation ne poten san na atie na omo te ha no de omo komu de omo fem no yetumi enya eho anu yie so ye taxi driver so ye trotro driver ba bia okobia no ye bebo modin na yene ebi atwetwe nkomo ewa ha ekwan yi ekwan a sipa yie obi a ofre dansu ma ba obi a ofre kwalebuba omo nyina omo di omo ni kire sekre no omo nyina sa kwan so na omo ebefa uye obi a uka moto eni ade a omo so enam kwan so ye no ntwitwe nkomo gaga obani bia boko maja muna munam kwan so situation it is sisi ade enyenyenyenyenyen because baby obefa bia nye potus shocks bibia boy dedendin ye sere oman no ye sere mpenifo no so omo hwen kakra na nye easy man obia esu our Ghana population almost half of them obia complain say oman no emu ayeden adentina wo say basa kakra bi pe na ye okay ene so enye so wo se nyina bia ka kakra so we de dabi enye sa ye sere omo ayen kakra ye sere omo ayen kakra na ye nimisa ka kwan na nka omo ya mamu den na ase enye djuma bi kwan yasem director omo so omo ye hu de eko ye hu de eba omo abon so omo de machines bia besisi omo ye ne bako bi omo abon se omo atiako omo se hunu de omo pese omo kire ankasa omo ankasa me kan kire se ni na eko ni hu de eko mama ju una otimoto na chi nti utim na se bo amene mu a na to say na metu nyina hot mama metu nyina won say the way adi na si aye no huru na esimu say imagine say me san kura machine nti me nan me sere ni nyina machine wo me so be ne dai aja Ghana na ewo Ghana de bibia anye na say ya guso twe enkomo taxi drivers ni pa ahodo aja bibia boko de bibia boko muna kwan so situation on the road no etim say very bad papa wa o hwe kwan ya say ye say ye fashion ye shops na say ye bibia say ye kwa boso kan so enda form nti mu ye ka sha ban so on hwe no me kwan no onhu ye mbobo no me mayen why that say adrafo ene ni pa hodo a omunam kwan so obani
Hey, na situation it is am mo a. Who should go no? It's a secret. Akwana say. Yeah, say basa. Akwana na musu wuru sha. Photos basa. Okay. Enti porto ni bi na te say me no ka say ya nam kra ya tom yi. Enti o hwe portos na obo say situation ne so. Enti driver yi tom a anhwe kwa pona ne board joint na say obeni bi aboko de. Nyame adomo. Situation it is am mo road. Oh, road we there in fact enye kra SS cars pa na se omutumi nya omu be grade su kakra maye why ya da wasi adra for no na che se omuso esu obenigeze bibi aboko de. Go. Situation it is am mo road. Oh, maza. Me see me ba me free body west ba me nya 3 months. Me kana seri gina se. Ulodu wa ko afran ko abosoka awdo me more than 1 hour. Traffic passengers nya gugu ani so kwani na anye oba won se obi akoka obi bo agent obi say obe ja kwanu tu wonu eyi na azaba no biom enti mo pa mo kasa na mo hwe mai why e pa mo cho why enti adra for na omunyina esu no enti driver ni so no na passenger ni se esu enti uyo obi a wo free circle say ne say emergency bi asi na say ambulance kura free circle edi nani akire mu okolebu a matumi aka say obetumi edie from circle say obedu kanesi baby ayeye bridge no obedu ase no no watumi atwa 1 hour sanse kwan ne nyentire adrafo no entumi enko no wano senia anka ewo se oni eko no obeni ibi aboko de na me adom ibi aboko situation it is am road is road wey dey achepa sunye kra bako po no be say 4-5 years ni sunye kra. And you see how many times now we are servicing and as we say shocks. Oh, cars shots there at me said they be about unam road anya I know the best anytime they are. And omo use taxi no so mo to me business e break even na eya bibi anya kama masa bibi anya kama ade na bibi anya kama o de shokwan no wow bibi anya kama nti ye sro mo mbra no mba bibi mai na bibi anya kama kura kwani nye asay kura ene ma bibi kan no si ombo mode no mba show mai minima ade nti omja ejuma no minima ade nti omja ejuma no uhwe amene yi a papa yi ba betom yi a uhwe amene yi a enti we uba na nka oso doje enti utom ene watom no enti wo se nya aka no etumi e balance kura na e kire say the situation no is really not a and obi kan o si oja bi aboko situation it is am kwana de nya wa nya kura kwana nya Kolobo no hanu no obi yale ne na fa kwan wesu nti se kwan ne nya no ni person bedu hospital no na wewu nti aso mo yakwan no mama mo ntwe na election dru Ghana mpefo sade na yakom wo de bi mo person mo ntwe na election dru asana o ma e bibi thank you boss but I say ne pa hudu na te se ocha obeni situation ya te se ma mami ya ude move kakra ede kokole hospital asaya kasi na ha hospital main road pa kwani sane aye enye kura nti aba no ntwe nton ya bibi mfa ho enye kura why wasaya kasi yo enti aha no wanhwe ni ya na ka ebi kura afa na so esan se obia dodge portals no o hwe the situation on the ground obia dodge portals egu kwan zui we dey yemfa ni say portals we free portals wa ba ma home openi say we dey o car na so nti u share any problem acho nya se me ni problem dey me will be pa car na se ne ma boa ya den just imagine am na obeto tom ni ade yenso ye kura load wan company ye adwuma ye tua taxes enti me sra ban ne say omra mehwe akwan we ye main road from Kolebu akwan we main road enti asra ban ne say o mananim na some main road we hu ma unu so mo ye interchange but still I was say kwan we o mo hwe man ansa no be complete sa interchange na o ma complete enti ade share ni bi ana just say omo kire omo adwen enti wo hwe road ya papa ba betom ya
enti otom say ya obe wan na ne shots na ebu enti tokro akase pa na je say adrafo no enem mu no enti say odi obi ba hospital na obefa kwan we so answer ba hospital obi be ka say eseweni say o ka kire openikaze bibia boko de boko so na kwan no situation it say ma mo driver for especially mo de passengers for na me bra wa hanum no en ya agro visa uhu amran ko visa ofun adaka amran bia yetu kan tumtum gba obo wan say boy joint ananse obibi etu oka no o say okwa boso kan okoto sa ne man nti ya say ye bre pa wa kwan super okay ye bre pa yo enti omo yusu kwan yi ana chese ye ni omo edi nkomo no truth be told say situation on the ground no enye easy say nia wo hunu no potholes no aye ade a susu yie uko wanim eda nsuo kura beto no na ye se hanu kura de na chese asai kura enti ekwan no bo se ekwan no eda ho nanso nipa ahodo na wo se omo fa sa kwan no so no na kwan no akwa be dikituo bi ede aka enti ekwan ya wo se wo fa so be 2 minutes no obetumi edi kwan no so a be 1 hour kwan na chese wonya entwa enwie enti adrofo no ana yeguso eni omo twenkom obenikaze bibia boko adom situation it is am mo kwan so masa kwan we dia 6 years kura bebro 6 years kura bebro empanifo no mo nam ha da bia ye ka no da bia ye comment na 6 years kura bebro nto mo hwe na mo nyama ye nkrofo aka say kroewe mu year of rose ya declare year of rose be 2 years nanso so ubepie we yakra center of Krampumpuni Mantemu, the capital city of the country no situation was it papa okwani ya toast papers ato ulo do no ni ba na kana baka kwa mu ye hu se na be ye hu akre mu ye kwa aman moja kwa na to ye hu se na be ye hu ekwa na se nya bi mfa ana ye sa mbate mu boy na mu se kwa na ma me da masipa ye beda se sania ohunu no se obi na kwan yi so akwa adwuma a tell say e den obi late nti doctor bi high Kolebu main road to Kolebu ambulance is fast and look at the condition of the road so terrible tabani be found nti obi oni ye beka sabia e tell say e wo say aban etumi ye bibi e fa kwan at least anya kura no e wo say kwan ga be bia body o me kwan ye ma say ye body nyina oh Juba be dua body o kwa. Be dua body o kwa say report so dey be dua body dey banchi. Mo me ye kwan dey body dey banchi dey be dua. Enye masa ye bogu antinyina o to ko boso ka wuti to boyo e kwan ye from Awudeme transport wa be Zogo Jansen ya. From Zogo Jansen up to transport. E kwan nye o boyo antinyina o tai. Nti wana me ye dey ya be dua body o. Yo I had a critical uto sa amene yi mu a ane ehu enti adehye ni bi na chese ye ne omotwetwe nkomo no wo ye Ghana fo nyina wo nyina so etua tax esa ne se ubetofu ubetua ho tax ansa na stations ahudo ofiri nso ya sa tete tax kakra ye nyina etua tax esa ne se wona wo ha nyina nso eto aba wo se otuminya abato no ho mfaso enti anu ebisa ho se wona wonam sa kwan isu a eko hospital eko onyuma hodo so no aya omunya abato no ho emfaso a na wohwe senia situation na road no akwakoye ade a eso asenti baby wo se nipa fa no baby wo se nipa efa na aya se pedestrian walkway no eho na chese wona wo yusu moto no enso afa sense ho no cars ense dan fa ho bebre nti no ama motofo no omunyina so chese aha na chese omunam nti baby wo se nipa fa no eho na moto efasisi anti wanhwe hu yepe na chese obi di moto no abo obeni bibia eye nkofo na sisi omo dia omo fusole ama mo akọ holidays wo it is omo kwa na ho eti se ha eho ti se ha nko me sole free akọ holidays ejo mo ya no mo sisi oman no me no ya adwen e wo ho so obeni kase bibia kama ani o se mo de on se de ni house a o bia le bia no ara na mo me area ni we area ni pa enti complain ben wo nya mo amuti how ben na ekwan ye de brem
Ẹ̀kọ́ ìwé ayẹ̀fà sùn débi adé débi àánú ní problem. Àti sẹ́ overhead náà ṣe ọmọ start overhead ẹ̀yẹ́ nẹ̀. Débi ayẹ̀ mímí ẹ̀ driver ní débi ayẹ̀ káàsì sẹ́sẹ̀. Ẹnẹ́kúrá ẹ̀ndú àfún mítà ìsẹ̀ ẹ̀wọ̀ họ́nù. Because tọ́pọ̀ tó mọ́ àmì mítà ẹ̀yẹ́ dẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ yẹ. Nti débi àánú ṣe yà ẹ̀nà àwọn àmútọ́ àdé wà á sùn. Futuro debia futuro ebobo ni awante ebesra aban se omboaye na onye kwanu maye nti sɛ nea maame ne se kaeɛ no ɛkwan no ho pɛɛ no ɔmde ɔmu dɔɔline no wɔ nti ɛyɛ den a ɔsɛ ɔde bibi kata so anyɛ sɛ a wobɛsi ahata wie no ɛbɛwie no ɛbɛwo no asa yɛ fi na ɛwɔ sɛ wo so apɛ ɛkwan foforɔ na wo sa hata mu happy day junction ɛna kyɛ sɛ yɛde people's forum ɛfiri ɛde abrɛ wɔ baabi ahodoɔ a wowɔ a wohwɛ yɛn ebia na wokura no wo hɔ no ebia na ɛno ɛkyɛn baabi a wowɔ no ebia na situation no kura no ɛyɛ worse than deɛ yɛhunu wobɛtumi afrɛ yɛn no ama yɛhunu line a wɔsɛ wofrɛ ɛyɛ 055 254 0562 055 254 0562 na afei wama yɛhunu deɛ ɛkɔ so wɔ mpɔtɛ mu na afei yɛatumi atwe ɛde abɛn wo na deɛ ɛkɔ so sɛ ɛyɛ kwan sɛ ɛyɛ flood na ɛha mo sɛ ɛhaw a mu nne mu ɛwɔ mu mpɔtɛ mu bia no yɛbɛtumi abɛn wo na afei yɛne wo atwitwe nkɔmmɔ happy day junction ɛwɔ abɔso ɔkan ɛhɔ ɛna ɛnɛ yɛde people's forum yɛfiri ɛde abrɛ wo wotie yɛn ɛwɔ adom 106.3 na wohwɛ yɛn wɔ adom tv a ɛkwan asɛm na etiem so wɔn akwan ɛnyɛ wei ɛyɛ kwantempɔn kɛse a ɛda yɛde firi circle ne mpɔtɛ mu sɛ wofiri 37 ne mpɔtɛ mu na wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ aban ayaresabea kwalebu a ɛyɛ kɛseɛ no a ɛkwan wei so ɛna wonam nanso wobɛduru saa kwan no so a na akɔyɛ ase fam ɛyɛ adwene sɛ yɛyɛ kwan no sɛdeɛ ɛbɛyɛ adehyɛ ho ɛbɛtɔ wɔn nanso sɛ mene wo kasa yi situation no ɛyɛ bad wonam saa kwan wei so na woyɛ yarefoɔ anaasɛ wokɔgya yarehwɛ a ɛbɛyɛ den yie paa nanso ɔmo a mote kwan ho a ɔmo yɛ adwuma nso wɔ kwan ho no ɔna yɛne ɔmo adi nkɔmmɔ agya biribi abɔkɔ please I don't hear come proper you don't hear okay wobanyɛ owie ga situation ten na ten situation la hin kura mineke kɔkɔ in office nke robbers eha ni machine sa no computers in use of printers everything printers babao day in day out we don't know what is going on lonely ni bi ohye bi ene eni ye shafe say e behin be no ni it has been a problem. I'm a media man, I know what has been going on. When we talk then it will be a problem. I saw you people are shouting on you, which is very bad. Noni saji esafeka wie government enu chini ya tomo tefe ya 2 minutes 2 tuni nona nye fio ne leche ke ba tuni eno ni bena apa hemi chumu eche papa. Still we are facing it. If you like you can get inside my office and see everything dust upon dust. Why that? Ona ni eji na agba ha gwo ye Ghana akewo na me ni kenoko ni aba fe ni ba ba se na mo ha wo fe. This is the problem. Ona, you will be working, you have to pay tax, even you are facing problems, and that problem goes to nowhere into anybody's ears. Look, maybe Baba Hishka, Bafka, Henika, Oba pay, pay, Abaga local store, Africa. So what they are supposed to do, a road name sometimes can be maybe, and I personally, I will sue some of the people who are supposed to do whatever here. And I come back a road and I feel like I just been out until when day in day out share come on dear friend in office share some cause we wire inside you are printers are inside dust upon dust ona ni effect mo jam ko Sunday surprising bene it's an official or I should say ceremonial road yeah Kolebu president ya chon obi e ona diplomats chon bia ka ho me na feel neke bicycles there down Egbeshi Egbeshi unfortunately you bad the right time Benin you go 3 days ago they be falling inside day in day out me na feel nothing at all it is a problem to some of us but when you speak it will go nowhere nothing to be done about it obana ke ko we dem che to won ye feel ne etuni
To me, I am telling you, I know what I'm talking of. A tuning because I knew, oh, and a general many women are making care, okay, Ashiame. But we are suffering. When it comes to election time, then we start doing certain things to please the public. Okay? That is one bad side of it. In fact, if I can small, you just take few pictures of it. Okay. Ne shop now or come once no. And into right shop ni mu a obehunu se or the rubber and I just say akata ne normal nyina eso. Enti owura ha keyboard ne printers ne bibia no wo se wotumi ekata so nya sa dia that nso wura sa machines yi mu a na is say no. Just look at it. You can see computer come and can break and look at it. I mean, fair that. We have problems in Ghana. We have problems. Look at here. Dust upon dust. Every day they are more free me, more oil me. Still, it being Yanonesa. Because we are more about to it. Chikate, Shikala, Babahi. AMA or assembly, I am charging them. Because what they are supposed to do is that they clean the road for us. Look at the dust. People come here and clear the sand to make buildings on street. That is Ghana. For that matter, Accra. Come on. Anyway, I cleared all. Come on, living Bonnie until when? Come fun. Just because of dust, day in, day out, you'll be cleaning it. Minister. Okay. Minister. Some of us say we are not happy. We are not happy at all. If any MP or assembly member will come here, I will just sack the person or ask the person questions. Okay, we are intelligent enough. Yes. And the situation, and you know, going to more. Omuton ade ewo socho ni mu nyina no wo nyina have the same situation nti omo pam ade ne normal hodo no omo so omo wo socho eja de bia boko na situation ono a kire ne de se cars ne fa future de ba no e ma ne ntumi ni machine dodo na na ase wo so de opam ade wo ha situation ne tisema ye de anu ye ne ma ni na ye future no se no nti sisi a ntimi hangi nema uye nema nipa kono be ba na nema no ase na ada ni problem na first no wo mu di su ogum ba wo bedu ase wo mu fa ngum na ma kodane wo mu wa ase nti sisi a de juma no kura enu ho fitro nti wo hwa wo se sisi a hangi nema bi ni nyina ese nti wo mu hwe yi na wo mu ye kwan no mai yeah that's nti abosu wakan Happy Day Junction and the People's Forum free abrewe madika aka cha say uru ye obi a ofri Kolebu ba anase ofri Kolebu ko circular obon say kwan ni ba bi no ene ya talia mana ye kama na so ofri Kolebu na say obedu Happy Day Junction pe ya na situation no akwa ye bibia o san say kuma cross kwan no aba the other side no say kwan no enya baako say enti portos aha ka bi na say no so ahwim no enti okoi ne back nebu ase uwura sa amre mu no wanwure mu yie ana say nso to fele no wehu na the bomb pe na say we na say but you are using the road situation it is am enye kra aban no momoden so be fix road we aban why yes remo for do aban the way wa ma we na enye kra yes no why thank you very much you are doing a great job na say unam kwan we so a untumi 10 kra untumi nko 10 e was our kwan because when you are doing so be speed ka kra bia na